عبس وتولى yüzünü turşuttu ve yüz överdi. أن جاءه الأعمى Yanına bir kör adam gelmek sebepli. وما يدريك لعله يزكى O näme bildin sen? Şayet ol kör adam pek bolup ıslah bolsun. أو يذكر فتنفعه الذكرى Ya da pendo nasihatini kabul etsin, pes nasihat şoňa peýda bersin. أما من استغنى Emma ol adami ki imandan ve İslam'dan biniyazdı. فأنت له تصدى Pes sen şoň fikirinde bolýan. وما عليك ألا يزكى Ve sana zerer yoktur şoň ıslah bolmasynlygynda. وأما من جاءك يسعى Ve emma ol adami ki sana çakkan halda gelipdi. وهو يخشى O özü de Hudaýdan gorkýardy. فأنت عنه تلهى Pes sen şondan yüze vurup başgalar bilen meşgul bolýan. كلا إنها تذكرة Bu tariqa etme. Tahqiq bu Kur'an pendo nasihattir. فمن شاء ذكره Pes her kim istese pendo nasihat alar. في صحف مكرمة Kur'an'ın ayetleri mükerrem bolan sahifelerde sept edilirler. مرفوعة مطهرة Kadr-ı mertebesi nihayette büyüktür ve nihayette pektir. بأيدي سفرة Fiilaglı feriştelerin eli bilen كرام بررة ve pek mukaddes bolan feriştelerin eli bilen yazılandır. قتل الإنسان ما أكفره Lanet bolsun kafir bolan insana, ne veýli beter kafir bolupdyr. من أي شيء خلقه Allah tebarek ve taala şonu näme zatdan halk etdi? من نطفة خلقه فقدره Bir bi erziş nutfadan halk etdi. Allah tebarek ve taala insanı yarattı. Pes tamam azalarını bir muayyen miktarda etdi. ثم السبيل يسره Ondan soň insan için asan etdi, yaxşı yaman düşünmekni. ثم أماته فأقبره Ondan soň insanyň wagty tamam bolanda öldürüp janyny alar. Pes insany ölünden soň gabyrda defnetdirdi. ثم إذا شاء أنشره Ondan soň haçan istese insany gabyrdan turdy. كلا لما يقض ما أمره Hiç böyle değildir. İnsan öz perverdigarının emreden zadyny kamilen bercah etmedi. فلينظر الإنسان إلى طعامه Pes insan nazar etsin özünün iýen taamyna. أنا صببنا الماء صبا Tahqiq biz döktük suwy. ثم شققنا الأرض شقا Ondan soň ýeri biz ýardyk. فأنبتنا فيها حبا Pes gögörtdik ýerde dänäni. وعنبا وقضبا Ve üzümni ve sebzelerini وزيتونا ونخلا ve zeytunni ve hurmani وحدائق غلبا ve gur bağça bağlarını وفاكهة وأبا ve meyvelerini ve otlarını متاعا لكم ولأنعامكم ta size ve sizin mallarınıza peyda bolsun deyip. فإذا جاءت الصاخة Pes vakti ki ol ulu ses gelse
يوم يفر المرء من أخيه Ol günde insan özünün doğanından kaçar. وأمه وأبيه Ve ata ve enesinden kaçar. وصاحبته وبنيه Ve öz hatınından kaçar. Ve öz oğlanlarından kaçar. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Ol günde her insan için özüne kafi bolor yani iş bardır. Başkaga fikir etmeye kadir bolmaz. وجوه يومئذ مسفرة Ol günde bazıların yüzleri roşan ve taban ضاحكة مستبشرة ve şad ve hürremdir. ووجوه يومئذ عليها غبرة Ve bazılarının yüzleri qobar tutup, ترهقها قترة yüzleri qara bolup, yüzlerini qara dat örter. أولئك هم الكفرة الفجرة Şolardır kafirler ve facirler.